Ia toi whaatalo whaatu Samoa e usi mai le whaafonga I se tasi le nei o whaopoponga wa tātou tala mai Samoa, mai le tautua le loa pei mo le nei ase tofi, I lona aso mua o te se malua a whelua se fulu ma le lua. Ia tātou tala to mua, o le aso le ana amata whaasafua ai le lua pasene muli a le nupi wha, le atu salo na taua o whai ma le se fulu ono te si ma le lua se fulu fitu miliona, e si lia ma le tolu se fulu a whele au whai o lau whaisa o whanga, o le a wha amanu ina ai. E au fia I lato ua lewa ele o toe whainga luenga, ai o loo iai pea lana saofanga. Wha apea I lato ua loo totongi pea saofanga, tu sa petele ai ta lafu. Oni no ngā tupe tu ua, e anga waa uma, ona o se leni wha amea alofa. O le tausanga le nei, o loo wha amanatu ai le 5 tausanga o le nupi wha, o se tasi lea o vaenga o le polo kalame. O le wha amanatu ina, o lana tautua I le atu nuu. O le au wha I o le mea alofa le nupi wha, e valu tesi ma le lua pasene, e tusa lea ma le ono sfulu ono tesi ma le fitu miliona, e tolu vaenga wa vai na ai, e pei ona iai le tolu pasene mua, e tusa ma le lua sfulu fa tesi ma le fa miliona, sa tutongi le masina o Aperila. O le masina o Iulai, na tu fai le isi tolu tesi ma le lua pasene, e tusa ma le lua sfulu ono tesi ma le tolu miliona, ai o le so, le ana amata ai le lua pasene muli, e tusa rona o fai ma le sfulu ono tesi ma le lua sfulu fitu miliona. O le aso lua se fulu tolu o le masina le nei, e wha amuta ai lea wha amanuianga mō tangata whaisauwhanga le nupi wha. Ua wha amaonia le kapeneta, le filifili ai o le awhionga ia ai au Chris Helsenman, I le tofinga o le ofisa sili, o pūlenga mamtanga luenga wa o ngata alonga manga nu. O le nei tamali I ua lua se fulu iwa tausanga o tautua I vaenga ese wa onga, ma ua loa lona sila fia ia unanga, I ona tiu te tau ave I mata upu tau awa onga. E se furu tolu tau sanga o ia tau ave ina le tofinga, o le pule wha atonu mo awa onga le kale sia katoliko, mai le lua afe ma le tolu se ia o mai I le lua afe se furu ma le ono, sa mua inga lue, o se whai a onga, o se sui pule a onga, wha apea ai ma le tofinga pule a onga, ia onga mawalulunga le kale sia katoliko, sa avea foi o ia mata ita ifono mo le universite a wao sa moa, I le lua afe se furu ma le wha, se ia wha amuta I le lua afe lua se furu ma le tasi. Wa e au, o ia ua umia whailonga tau o loa, o le Post-Graduate Certificate in Education, ma le Bachelor of Arts, mai le Universite o le Pasifika I Saute, po le USP I le tausanga tasi iwa tonu. O se tasi o tofinga ua mai a whaia, ia I le whai unga le kapeneta o le ofisa sili, o le matanga luenga o le soifua maloloina. Lea ua tofi ia I le awhionga, I le ali I polo fesa ia ai ono Dr. Alec Eke Roma. O ne neita mali I o le atu nuu, o lo ia umia whailonga tau o loa o le PhD in Building Health Research ma le Capacity of Clients mai le Universite I Aukilani ni Usila, whaatasi ai ma le MBA, Health Management and Planning mai le Universite o ke ele Peritania Teli. Sa whaauina foi mai le Universite I Aukilani I le whailonga tau o loa o le tipi loma. E tele au nanga sa tau soifua maloloina, sa tau tuai le neita mali I Samoa, a mata mai I le tau sanga tasi iwa waluono, wha apea ailo na sofinga, o loo tau tuai I le taiminei o le ofisa sili o pūlenga, mo le Universite au o Samoa po o le NUS. Inisi o tātou talang, ua whaalawilo mai e le awhionga le minista o tupe le awhionga ia muli pola ana Rosa Ale moli ho, tau forward sua au, mo le masina le nei o te sema. O le pensini, o le apa le se furu fitu tesi ma le fase nei le lita, mai le tolu ta ala 5 furu tasi, I le tolu ta ala tolu furu fase nei le lita. Ma le karasini, o le apa I le valu se nei le lita, mai le tolu ta ala 5 furu valu, I le tolu ta ala 5 se furu fitu I le lita. Se ia vanga na ai le tiso, o le asi itia le ai I le se furu fitu tesi ma le lua se nei le lita, mai le tolu ta ala iwa, I le fata ala se fulu ono I le lita. I se pepa whamatalanga ua ta uai, sa iebo pōlenga o le pa o le tama o ainga o le laulangi, ma wha aiti ai le mana onga mo le sua au, ai ua vea matulanga ua pa uai le tau o isi o loa tau sua au, ai o le tau o le tiso, o lo o afia ona o le le wha aiti o le sapalai mai a Rusia anga I Europa, lea o lo o afai na ai le fisuia inga, o le tau o le tiso, o le siitianga o le tau o le whaatau wa inga, o le tāla Amerika, ua avea ma se tasi o afianga onga, I le tau whaulu whaleina mai o le sua au I Samoa,
ma e tusa ma le 5% ua pa ua i le tāla Samoa anga i le tāla Amerika. O le tae au nei na whai ai se sauninga, e wha amanatu ai le aso wha apitoa o le AIDS i le lololangi, ma ua tatala aloa i ai fo i ma le vai aso wha apitoa o wha awhawhine. O le minista o le soifua malolo ina, sa saunoa i le saunoanga au tu o le nei wha amoe moe ta ua. O le wha ama i le nei o le AIDS, sa wheme mea i ai le lalolangi, i le awhi iwa se lau vare sifuru, peitai, sa mata i tu e le soifua malolo ina, e ala iana ngā luenga wha atino. Sa tau fia i loa, e ala i so se au ala i so solo ai, o le nei wha amai, e ala i fisu ya inga le pui puia. O le whaatonga a whaafine i le awhiwa se lau walu se fulu, sa tele ina whaonga ina i le soifua malolo ina. E whaonga ia la tau wanga malie, e fiso o taima whaalau i loa ai, e pui puia ai sa moa, mai a fianga o le HIV AIDS. Na amata, whaalau i loa le tala mua i whaafine, i le la tau ngā lulue whaatasi ma le matanga luenga o le soifua malolo ina, a wafautuanga, ma whautautanga le lei, ma la pata inga, ina ia pui puia le nei whaamai pisi. O le misa moa whaafine patchen, sa whaonga e momori mai ai se whiau e whaalau i loa i tangata lau te le tā ua, ma le te e atu, i le whaamai pipisi, e maua mai i fisu ia inga le pui puia. O le tausanga le nei ua ato o le se furu fitu tausanga, o na tau aveina le whaalau putonga, ua tā ua nei o le sa moa Whaafine Association, ua mai o na rest ala ina whaale tūla whono. Ia e whai ua tfo ia tātou pūletini o le nei aso. Inisi o tonga o saunoanga mai le awhionga le taitai o le tu o loa ngai le malo. Le sunga ia tuila epa Dr. Sailele Malie le ngoi. O tuli lo pea le taupule le suipania. Il lana fuafuanga le fai kipoki le toina le a New Zealand. Ai manaka electomia na naitala ai kipoki ko ingale o se luma le mol malo o te fiafsilingi ai palia polala na me fai la luchitanga ela fata wa au le tuya o ning skale fa la lolo ga mi ko e ko mol pane ma fai sana molia fa ta ya ta ma ya o molia ina ma ua isa molia e a fo e le o ye tu tonu il pane o tu la fono tu ma e le fa vai a sinya kuma fa luma ina le parmene in le vono te ena fofta lai ina ua fa manakwa o min skale na fa ye le unga fa musu la ye le ua matanga fa musu mai ua e no whakaki e se longa whasala le sose ke loina. Whakaki e se longa lai senge. Ale la ua kupu mai le mele, kusane la ia mali mele le ama mori ai. E kusane le ia. A whai e lua salau o wai lua salau wafe mele mga o iai le palange kau ia. A lue awe se kupe palang. A wale le whakali se whaisi whamisinawa. E le ka whakali whaisi whamisinawa. Ma o ke kuriloa le menea. A o fwoi mai aso le o ke kuriloa fo. Po ua ko kongi le lusa lau mo kupu awhi i le toina lea. Ua le whakalikari i se whamisinawa. Ua ka umai e ua. E musu kongi la garsanga. Ale kongi awa e koe aluang ele TV e kaukala mai ai. Koe kaukala mai lungo TV. Whape vea kaukala mai. E lungo TV ne kikilo aku i e kawaka le kungu. I se tangata e makua le kalikongu inga sa upu. E le ngofo ma ave
le ki poki fafo inga ia le kongi ai ia pa kusale mene men ka ba le tulangala la le o te langa ina pea le manga ne ko langa ko le baya le tulanga le o me ia ku le mai la mai le longo le kukuma ma TV mali o te kami kukuma ia le non fa le kongu le fai o tomo fai fa ngano ma pawa koso inga mai le o ti toki le tamano le ya mai o te fa ko inga pa dia fai shanga unga ele sui pandia ele kau whakakari se whaiswhaus nā. Kau alua kuro ele kongi vaso lea. Ia le au e kongi se kuper malo. Alua whaisanga long. E rifo kongi ai le. Ia le avo i le tana fune te malo la. Maka ngā kene le kulanga se sui pare mia. Ole pare mia la manea. Le alua kui whafo kai o le kungu lea ko solo mo le fede pipi mo le pui mo le malu le parme pui mo le malu o avo yo le tulu te o fa pe e para ngi fa ai e fa pe a ka ku ka pe la mio le ale avo i sui pare le ku so mai a coffee lo ska ka le su pare via la ka ka ya lo sa ai fa fai me fa mai vale fa teki ya ole Ia o le nasi o to songa ini sio tūlanga o mea tupu sio tātou watunu i Samoa nei mō lo si le fia. Mai le tau tua le loa pei Samoa, whaafetai tere le mai futa mai, tō whaasoi fua.